جای زور بوده. مسائل چیزی وقت یا من تگیم بچین گوش کن و تی رادیو از کنجی با مسائل اپاراتو به تلویزیون با و بعد چند کامپیوتر میتونه اینترویو هم میتونم یا بیرون با Bakkas ne? اینجا آواز لازم داره بکنم از نفون کامپیوتر من همین صفحه سال نزدیکتر بود من دادن گردنم دیه هم پتخین عجایب نازنین هستی خود یک جنتی روی زمین امروز در دیه پتخین در مرکزی برقرارکنی سلامتی دکتر طاهری جلسه اساسیاسی بیزنس اساسیاسی جمهوری تاجیکستان گذاشته ایستاده است. از آن اساسیات اینجا انتخاب کردند که این یکی از جاهای بهترین خوشمنظره و ما نیت داریم که در اینجا برای 30 نفر مرکزی برقرارکنی سلامتی ساخته ایستادیم. حالا یک قسمی خانه‌های استقامتی ما آماده قبول بیماران هستند. قسم دیگر در قسم دیگری ساختمان دوام دارد و البته پیش از همه در فاکتورهای اساسی که به آدم‌ها تاثیر خوب می‌رسانند پیش از همه باد و هوا، آب تازه و این یک چشمه شفابخش است که ما ترکیب آن را تحلیل کردیم و در ترکیب آن زیاد الیمنت‌های کالی، مگنی، ناتری، کلور وجود دارند که برای پس کردن فشار خون خیلی مفید هستند. اینچنین در اینجا ما متدهای فیزیوتراپی وسیع استفاده می‌کنیم، متدهای پسیکوتراپی و در آینده حرکت می‌کنیم که این به واسطه همین مرکزی ما کلی تمام سال کار کنیم. این سال باشد این وقتینچه هست یک مهلت معین که البته تا آخرای ماه سپتامبر باز از ماه مای به کار شروع می‌کنیم. البته پیش از همه ما از دیگر بیمارخانه فرق تفاوت ما از آن است که ما به بیماران درس می‌آموزیم. مثلا تبابت کردن یک مهلت کوتاه است، بیمار شفا می‌یابد میرود دیگر همه چیز فراموش می‌کند. ما باشیم در اینجا هر بیمار
ва инҳо дарсҳои маслан тарзи нафаскашӣ, методҳои стрельнику, бутейко, машқҳои йога, машқҳои худталқуниро меомӯзонем, пешгирии бемориҳои дил, сактаи дил, пешгирии бемориҳои асаб, тарзи ҳаёти солимӣ, муносибатҳои ҷинсӣ. ҳамин дар лексияҳои мо, суҳбатҳои мо ба беморон фаҳмонда дода мешавад. хусусияти табобати мо аз дигар клиникҳо дар он аст ки мо пеш аз ҳама ба беморон дарс меомӯзонем. саломатӣ ин гавҳари ноёб аст ва ҳар як инсон агар хоҳад ки дар майнаи худ як барнома монад ки вай умри дароз мебинад, яъне 100 сол, ҳатман ӯ 100 сол мебинад, лекин барои ин ғамхорӣ кардан мекунад. ҳар рӯз бояд одам пеш аз ҳама аз хоб хестан ба варзиш намояд, шустушӯ кунад, давоми рӯз камаш 8-10 километр роҳ гардад ва ягон хел нияту фикри бад надошта бошад, бо одамон муносибати хуб дошта бошад, бо табиат муносибати хуб дошта бошад. ва мо як барнома сохта истодем ки дар оянда кӯшиш мекунем бо воситаи омӯзиш ҳаракат мекунем ки мардуме ки ба инҷо мебиёнд ҳисоби миёна 100-150 сол умр кунанд. барои ҳамин ман тамоми бинандагонро даъват мекунам хоҳишмандон бошанд барои омӯзиш, барои истироҳат, марҳамат ба ин истироҳатгоҳи мо ки ҳам табиат ва ҳам мо кӯшиш мекунем шуморо табобат кунем. саломат бошед. дар камёнкор гиранд болаи столо бутии мона одам бисёр миёд ҳама ҷо дорша гирефт достаточно бандами накринга. Ama pançlığı var günümüzde. Bir beşine konuda yakta. Yaktı böyle var mı? Doğuşu.
ناك ملا زوري توريج أنا مي أدام. Polo, müstahak mı hangi? Polo. Bu koşa bu tane değil mi? Yok değil mi? Ha? Arap parası. Bak, bu tane çok iyi.